Bia kamal to kon ka breaking news me bokon nga jan gwasame chana ko raitin panen wo Taban de ngai che jien che oka legislate che oka warap entama awa were which ka bintiu ka wajen gore jen wo be force dung SPLA IO be yuan ma che jen dana goruno banyo ya kel gwasme Taban de ngai de nike de ni Taban de ngai chala no shi gore ya leka ko bike de ni SPLA IO biken ka yuan ma re which ka unity ka do badana chalat ke je ka unity state ka bentio bana jo me bana je nywakel angum le roda antama ne to wan ko ikmana let te ne te she larno angum lar je no Taban ngai were wejen mi lat kan were wejen mi ko ba maj je yot ne me tok la je no jen we ka unity state ka wo te ke integration mi wala la lo ko dun katrin mi wala bat ci jen jela ke force midit jela ke de ni to wan long dendi jelga ka jen point de Taban de ngai ke denti wa woken lo be ka kuumɛ dunga SPLA IO be kana yan match jen reality de na men ano wa gor jen wo bo tere wika bentiu ko do brana chalat ke je ba gwada be jo pai ka do brana chalat ke jen tama wani tin wan men kuumɛ je SPLA IO lat kana mo tama Taban de ngai force the real roda ka alo ba ko bok ke ba ko yan match Misha Jordan wale ka be yot gwazen be run ki molga man tot ka jo dana chalat Taban de ngai cha jo me chalat ki kwiden wo jen jo rele ka aloba match be yat kuumɛ SPLA IO neti manat ken wo Taban de ngai mo re wujin ginemi we kamal we ko ba Catholic Church ba jo inaugurate ki ba jo lalet la to ne chiang yes de kwaderwa baname wachi jena do bdan we je ko wajen jele ke de inti ngwana long de mi SSPD up to one tishala do MDN o biken kuumɛ ala kuumɛ SPLA IO mente ke unity state biken yuan match wajen de MDN down tigatin nom so ko kor gwadan be ban da lero de ban jilling ke jen gwasmen tema gorjen o ban chongono men mi chana je confirm amanda lero but the reality stand and go Taban de ngai wa be kuumɛ SPLA IO beje joch ray wike unity state an ban yo je gale radien nyo ka ne ko ken ko blarity bi ko ju gwanten konten wugaten bi atakamal